ndashaka gushimira Imana ku itorero rya Adepr. I want to thank. I could go and preach in that in those churches. They could not see my hair. Abarepresenta bakambwira ati Mignonne nutugera ahantu hafite imyumvire migufi ujye kubitamo agatambara nta kibazo ubigisha ariko nigishije muri Adepr. I preached in those churches and the representative could welcome me preach. Ndi mu bagore bigishe mu Gakinjiro. Representa w'ikigeni inshuti yanjye sindabimubwira nzabimubwira ko nigeze kwigisha mu Gakinjiro. I once even preached in Gakinjiro in their church. Kuri shere hehe Gahanga. In different places. Karigiye kimwe Imana yambwiye ngo teruriza intebe ziri hano uzitware Adepr Gahanga. There's a time God told me to carry all the chairs we had in church and take them to Gahanga, the church in Adepr. Cyo gihe hayoboraga pastor witwa Desire Habyarimana. And the pastor there was Pastor Desire Habyarimana. Kubabwira ko ibyo bintu byanshimishaga kubana n'amatorero ku buryo byangoye gutangira itorero. Ubona Adepr Masasu aricaye. Then I saw him seated. Arareba muri wirira. And he looked around in the service. Ahamagara administration y'komite. And he called his committee. Aravuga ati muzanire Pastor Mignonne intebe 100. Mumuhe intebe 100. And he said bring Apostle 100 chairs. Ndashaka gushimira Apostle Masasu na Mama Lydia. I want to appreciate Apostle Masasu and the wife. Ndashaka gushimira Imana rero kuri uwo mubiri. Nashimira Imana ko dufite igihugu cyubatse kuri facts. And I thank God for our country is built on facts. Ntabwo bashobora kuvuga nta muntu waza babwire ngo uriya muntu ari gusenya ibintu ngo bahite babyemera. Bagomba kuba bafite facts. Ntabwo nta muntu wakurwanya, nta muntu waza akubeshere. Sinzi niba muri kubyumva. People cannot come and deceive you. They have to see facts. Yego niko kuri. That's the truth. Ntabwo bashobora kuvuga ngo Mignonne akora ibintu bitari ibyo ketse babibonye bakabibona. Kandi nubwo babibona wetse ko nta n'umuntu urampamagara kugeza iyi saha ndashima Imana. Hallelujah. And even when they see defaulted somewhere, bakurwaza they can try to work on you. So turabishimira Imana ko yaduhaye igihugu kituba hafi biciye mu buyobozi bw'ibanze. We thank God that support. Ndashimira Imana ko mama wanjye ari pastor. I thank God that my mother is a pastor. Niwe mu Kristo wa mbere watanze icya 10 abandi batagitanga abandi bari bazi ko amafaranga ava mu ijuru bose. She's the first one who gave her tithe in our church. Other people thought money comes from heaven. Abajura bigeze gufata isakoshi ye arasenga ngo Mana ntanga icya 10 bagarura isakoshi yanjye bagarura isakoshi. There's a time thieves took her a bag and she prayed and said because I give my tithe bring back my bag. Ikintu cyiza rero nko kugira support ya mama wawe niyamura mu kazi wawe. And it's so good to have the support of your mother and your sister-in-law. Bere data niba wenda urwanya umuhamagaro nawe uzatangire ministry uzade muramukaze urebe kwazi. If you think it's easy. Yes ashimwe. Praise God. Murambabarira nukuri nta nubwo nzi ibyo ngiye kuvuga. Bear with me, I don't even know what to say. Ariko ngwibara kurorongotana kwacu. But he counts our wanderings. Igafata amarira yacu ikayashyira mu icupa ryayo. And he keeps our tears in a bottle. Irabizwa ari amarira y'ibyishimo. He knows these are tears of joy. Mwicare ngira kurorongotana. You may be seated. If I wander around, murambabarira. You bear with me. Ndaza kugira umwanya mvuga ku cyiciro cyo gusengera abandi. I will speak when it's time for ordination. Ariko ndashaka kuvuga kuri imyaka ese ndavuga iki ntawe kumva abavuga biri kunkiza kurusha uko navuga. Hearing people talking about this 20 years is healing me. Kubumva numva ari imbaraga. I hear you and I feel strengthened. Mumbabarire ne gusoma cyane computer mvuga umutima wanjye. Let me speak my heart. Mana ni nziza. God is good. Mana ni nziza. God is good. Ubuhamya bwanjye ushingiye muri Zaburi 26 sinabye umuze kubara kurongotana kwanjye 13 aravuga ngo mba nararabye. In Psalms 26 it says mba nararabye. I would have fainted iyo ntaza kwizera Imana muri isi y'abazima. If I had not believed in the God of this. Nabonye Imana. I've seen God. Nabonye abantu. I have seen people. Beza. Good people. Cyane. Good people. Cyane. Very good people. Cyane. Very good. Nabonye ubuntu. I have seen grace. Mbona abantu. I have seen people. Mbona ibintu. And I have seen things. Mu buntu. In the grace. Ubutunzi bukomeye nahakuye n'abantu. The good wealth I've gotten out of it is people. Abantu. The people. Abantu. The people. Abantu. The people. Abantu. The people. Mufashe muvuge ngo abantu dukomere Imana amashi ku bantu. Let's clap our hands for the people. Abantu. The people. Umuntu yo mufashe neza.
When you take good care of a person ukamukunda, and you love them, ntube people pleaser. you don't become a people pleaser. Ntukore ibidashoboka, ukore ibintu Imana igushoboje. You don't do beyond what you're able to do. Do what Ariko you're ibyo able. ukoze, But what you do, ukore your best. do your best. Nshobora kuba my best, I can be my best. nshobora gukora the best of the things I can do. Ariko undi muntu yabireba akavuga ati uyu muntu nawe banza yubatse inzu nka kuri yababwiye Nehemiya ngo inzu uri kubaka mushambwe ingunzu zinyuzeho yahitigo. And you can do the best, and people say it's like Nehemiah, how he built the house, and people Ariko wowe ukora ibintu bikomeye cyane kuko wowe niho ugarukira, niho grace yawe igarukira. Ariko bya Rebeka nubwo wowe ari sacrifice, nubwo ari nk'igitambo kuri wowe. there are times you do Ubwo your abantu babaye mu mutara bakubaka nk'inzu z'ibyatsi barabyumva. And for you, it's a sacrifice, though people can Iriya look nzu at it. y'ibyatsi irahenda ku muntu wayubatse kera mu And gihe people cyazo. look at that house and say it's a hut. Ntabwo ari iz'iki gihe ariko mu gihe cyazo But in that time, zaryamyemo abana buracya. in the past times, they used to sleep in huts. Mu gihe cyazo In that season, ntabwo inyamaswa zariye abana. wild animals did not eat children. Rero ni inzu It's a house. umuntu yashobora kureba akavuga ati kweri. You could see and say, Ariko but now, wowe igitambo uba watanze. the sacrifice you made. Baza hari umugabo dusengana hano There's a man we pray with here. ajya avuga ngo iwabo bubakaga inzu mu munsi umwe. He says that they used to build houses in one day. Ubanza ari za rukungiri batarataha mu Rwanda ati mu munsi umwe inzu yabaga yuzuye. They could say in one day you could build a house and finish it. Aravuga ati mpura n'umugore ega n'uyu uri inyuma yanjye aravuga ati mpura n'umugore wabaye Kinshasa ati inzu barazubatse igihe kirekire atariko iwacu byari ibiti tuzamura umunsi umwe ikarara yuzuye tukarara tuyitaje. And then he met a wife who lived in Kinshasa where they had big houses. Nanjye rero For me too. numva nakoze ibintu bikomeye ariko ushaka kubireba ukabura n'inzu y'ibyatsi. Even me, I've done my best, but you can look at it and say maybe it's like a hut. Ariko narabonye. But I really Abera struggled. mugenzi mubwira uti nukuri apostle abona byarakajije mba ndeba. I see like I've toiled for this. Serviette ndayibuse. Mwoka byaramwe mumfashe niba Strong, but allow me to clap your hands for God. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Hano Here harimo abantu we have people, kandi bose and all of them, bafite icyo bavuze ku buzima bwanjye. they have value in my life. Bose. They are meaningful Iyo in my mpamvu life. usaba umuntu wese azabona turi kumwe uyu munsi So that's why I ask whoever is with us today, uzanyubahira umuntu twabanye ejo hashize. honor the person we used to be together in the past, Kubera ko because wenda yaguze ikibanza maybe they contributed in buying the land. nawe ushiraho fondasiyo, You also laid the foundation, undi araza ashiraho lento, and the other one went and built up, undi araza arasakara, and the other person came and put undi the araza roof. ataka inzu. Another one decorated the house. Ariko kubera ko gukusanya amakuru bigoye, But because information is not gathered easily, ushobora kubona umuntu ukagira ngo wenda ntacyo yakoze. you may see someone and you say maybe they are Ariko useless. kuri jye But to me, uretse Kristo wabanje aha, except Christ who started here, ubundi ni jye wakurikiye. normally I'm the one who came after. Rero ninkubwira ngo abo bantu bafite ibyo bakoze uzabyemere kuko nari impari. If I tell you those people are useful, you know that it's true because I was Mumfashe there. dukomere amashyi abo bantu. So let's clap our hands for those people. Hari umuntu yigeze kumbaza, One person asked me, uriya muntu ariko uramukunda cyane. that person, you love him so Ndababwira nti much. ikintu mukundira Why? The reason why I love them, tuma ashinzwe ko nsunika iminsi. they push me up. Afite umuhamagaro wo gutuma nsunika iminsi. They have a calling of encouraging me. Ni wa muntu ukubwira ati mu bantu babayeho nta wundi uhari nkawe. Is that person who say, among all the people, you are the first Abo bantu one. bakeneye mu buzima bwawe. So you need those encouragers in life. Uba ukeneye abantu bakwemera utaraba. You need people who believe in you before you are manifest. Ndashaka gushimira abakozi b'Imana. I want to appreciate the servants of God. Mumfashe dushimira abakozi b'Imana. Let's appreciate the servants of God Cyane. so much. Mama Getu Pastor Rutishibiga ngo ntawe ugihari ariko he was a father.
Mama Getu, Pastor Ruchibigango is no longer there, but he was a father. hari ubwo yakundaga guhaha Pastor Ruchibigango akagura ibintu byinshi yakundaga guhaha. He used to love buying stuff. hari igihe kimwe yahashe ibikapu bibiri. There's a time he bought like 2 big bags. arambwira ati iki cya kabiri And he said, the second bag, uri umupasita you are a umwana pastor muto and you are young. ntuzabure ikintu umarira umuryango wawe. Never lack anything to sustain your family. ama icyo gikapu And he gave me that bag. kuko nemera amavuta ari ku bakozi b'Imana nari nzi ko birenze icyo gikapu. Because I believe in the anointing of other servants of God, I knew it was beyond a cup, a bag. ndigera mbura igikapu cyuzuye mu buzima bwanjye. I never lacked a full pack bag in my life. Pastor Miriam Pastor Miriam, yaje ari umupasita mwabyumvise. she came and she was a pastor already when she had. yaranyigishije nubwo yakize. She taught me, even though she was also healed. yanyigishije ko nubwo nakura She taught me, even if I grow, as a pastor pastor, nzakenera guca bugufi. I will still need to be humble. rimwe Imana ikaba yakoresha uwahagurutse nyuma yakamfasha. And God can use someone who came after me and help me. uyu munsi Today, nanjye pastor mfite abamfasha n'abanjirije. Pastor, I also have people who help me and then I came before them. umpera Imana icyubahiro. So give God all the glory. rero warakize You were ariko healed. narizege But for me, I learned. kuko yasanze nshumbye abantu yashumbye. Because she found me pastoring people, she was the first pastor. rimwe na rimwe ntibyoroshe ujya ahantu ukahasanga abo washumbye cyane cyane ko ntabwo mba nzi wenda uko babanye ariko yaraje abana nabo babanye abana nabo. Came and joined and became part of us. Imana iguhe umugisha. May God bless you. icyizere cy'abakozi b'Imana bamaze imyaka 40-50 mu murimo ndi umwana muto byatumaga ntayoba. The trust of people who have been in ministry for 40 or 50 years, it was something that could strengthen me as a young Narifite pastor. Yesu wampamagaye. I had Jesus who had called me, ariko but narifite abantu nubaha. I had people I respected. hari igihe ugira abantu mu buzima bwawe There are times you have people in your life, wicaye uri wenyine and when you are alone, ukavuga uti nkoze ikosa bambona. you know that if I make a mistake, they will see it. ukeneye abo bantu mu buzima. You need such people in your life. ndashaka gushimira na Dr. Kanoni Antoine. I want to thank Dr. Canon Antoine. yanyigishije He taught me kuguma to stay kubyo nizeye niyo abantu bataba bo kwizerwa ariko nkomeze kubyo nizeye. in what I've believed for. nubwo nayobora abantu 10, Even if I lead 10 people, it's not about the crowd. ntabwo bijyanye n'umubare w'abantu. It's about salvation and commitment and ahubwo serving God. ni akazi n'agakiza no kwiyemeza gukorera Imana. abantu nk'abo bagufasha kudakora ibitangaza Imana itavuze. Such people help you not to do miracles that God has not led you to do. hariho periode ya sécheresse mu murimo. There is a time of dry season in your atari uko Imana ministry. yagiye Not because God has left you ari uko yakuretse or has forsaken you, igaceceka but He keeps quiet. ukayumva ko ihari And you can feel His ariko presence, igaceceka. but He's in silence. ariko But nize yuko icyo gihe kijya gishira I've learned that that season also ends. ariko ikindi gihe kizansange ntahubutse ntavuye mu masezerano. But another season should find me still standing, not have left in the ministry. ubwo naheraga mu gihugu. So I was starting from the country. mufashe dushimire Imana kubw'abakozi b'Imana. So let's clap our hands for the servants of God. ndashaka gushimira I want to appreciate undi mukozi w'Imana. another servant of God. Imana imuhe umugisha. May God bless him. ndaza kumuvuga nawe. I'll talk about ni him. Apotre Gitwaza. It's Apostle Gitwaza. Imana imuhe umugisha. May God bless him. hari ijambo yambwiye There's a word he told me. ndaza kuri kandi mbivuge. Let me say it. yarambwiye ati He told me, twebwe dore dufite abapasiteri see, we have pastors. ariko muri uriya murimo wawe But in that ministry that you lead, aho nari nahuye nawe I had met him. ndi gukora amahoro. Amina, hallelujah, like live in peace as servants of God. Kuzana amahoro hagati y'abakozi ubwo b'Imana. twara amahoro. And we were at peace. ariko arambwira ati And he said, data na Yesu na mwuka wera the Father, the Son, and the Holy Spirit, bazakubere executive committee. let them be your executive committee. arambwira ati And he told me, karibu arambwira ati
data na Yesu na mwuka wera the Father, the Son, and the Holy Spirit. bazakubere executive committee. Let there Nubwo be, wagira abantu ibihumbi, even if you have a big ariko crowd, komite ya mbere but the first uzajya executive ugisha committee, Imana data na Yesu n'umwuka wera. seek counsel from the Father, the Son, and the Holy Spirit. As a man who served God in this country, ndashaka kumushimira nawe. Nk'umugabo wakoreye Imana muri iki gihugu, I want to appreciate him also. Ndashaka gushimira Apostle Masasu. I want to appreciate Apostle Masasu. Apostle Masasu yaje muri Wirira He came to Wirira service. aza adateguje, He came without even informing before. arinjira nk'uko abakristo binjira kwa gatanu hariya ku Kimihurura. He entered as other Christians who can come for Mbona service. Apostle Masasu aricaye, Then I saw him seated, arareba muri Wirira, and he looked around in that service, ahamagara administration y'ikomite ye, and he called his committee, aravuga ati muzanire Pastor Mignonne intebe 100, mumuhe intebe 100. and he said, bring Apostle 100 chairs. Ndashaka gushimira Apostle Masasu na Mama Lydia. I want to appreciate Apostle Masasu and the wife. Ndashaka gushimira Imana rero kuri uwo mubiri wa Kristo. I want to appreciate the body of Christ. Ndashaka gushimira itorero Adepr ryayobowe n'abapasiteri benshi ku buryo sinavuga pass to you kuko ryo rirahindura, murabizi ko rihindura leadership. I want to appreciate the church, the Pentecostal church Adepr in Rwanda. Ndivuga amazina y'abagiye bahayobora ariko abenshi bari inshuti zanjye. I'm not going to mention the names of their leaders, but most of them were my friends. Ndashaka gushimira Imana ku itorero rya Adepr. I want to thank. Ntabwo jyewe ryarebye ko ndefriza, jye najyaga kwigisha muri Adepr. I could go and preach in that in those churches. They could not see my hair. Aba representa bakambwira ati Mignonne nutugera ahantu hafite imyumvire migufi ujye kubitamo agatambara nta kibazo ubigisha, ariko nigishije muri Adepr. I preached in those churches, and the representative could welcome me preach. Ndi mu bagore bigishe mu Gakinjiro, representa w'ikigeni inshuti yanjye sindabimubwira, nzabimubwira ko nigeze kwigisha mu Gakinjiro. I once even preached in Gachinjiro in their church, Kuri shere hehe Gahanga. in different places. Hari igihe kimwe Imana yambwiye ngo terura izi ntebe ziri hano uzitware Adepr Gahanga. There's a time God told me to carry all the chairs we had in church and take them to Gahanga, the church in Adepr. Icyo gihe hayoboraga pasiteri witwa Desire Habyarimana. And the pastor there was Pastor Desire Habyarimana. Ndashaka kubabwira ko ibyo bintu byanshimishaga kubana n'amatorero ku buryo byangoye gutangira itorero. I want you to know that I was glad to do all that and support the churches. Numvaga itorero ari amatorero yose, numvaga itorero ari ku nkuru nziza, numvaga ari mu rugo, so numvaga nta mpamvu y'irindi itorero. It was so hard for me to start a church because I could feel those churches are the churches. Numvaga Women Foundation ihagije, ntakeneye Noble Family Church. I could feel like Women Foundation was enough. I didn't need to add Noble Family. Numvaga Eglise izandimita Impact. I could feel like the church would limit me in impact. Nkumva ndabitinya. And I was so scared of it. Nkumva simbishaka cyane, nkumva ndashaka kujya ngenda nkajya kwa Bishop Gasore, ntabwo namuvuze n'inshuti yanjye cyane Bishop Gasore, And Bishop Restoration Gasore Church igwamagana. He's the leader of Narasengeraga abantu akaba ari unkorera administration. Yari administration yanjye wanyaho ni Bishop Gasore, akambwira ati ibintu babyandika uku niba bigenza uku. And he supported me and telling me administrative works, what we are supposed to do. Akambwira haje amashuri ya Bibiliya mpabagore 100 big. And he could say there is a Bible school that has opened, giving women who can come and study. I could feel I would be limited by church. Ariko ndashaka gushimira Imana ko abashumba bamfubitse. But I want to thank God that the pastors covered me. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Ndashaka kubabwira ko abantu baba busy mu bintu bitandukanye, ibihe birahinduka, ariko mu Rwanda dufite abakozi b'Imana beza. People are busy in different things, seasons change, but we have good servants of God in Rwanda. Biragutangaza, sinshaka kuvanga amadini, ariko reka mvuge ku muntu wayoboye RGB yari mufti. I want to mention the one who led RGB on the level of religious. He was a mufti, that he was a Muslim. Bishop Kuri, and that time we had a Bishop Kolini. May God bless him. Anglican Church, From the Anglican Church, he is also a father. Yes, Then they went in a meeting and they invited me. There were born again churches and different churches. I was supposed to be on the panel. Bishop Saleh. And then other pastors were not happy that I was a woman who was going to the panel. And then he was mufti. He saw all the born again pastors who were there. When RGB had just started, the mufti looked around.
he took his car. hari inama kuri Meridi, There was a meeting in Meridi, aparika ku Kimihurura and he came to kuri Women Kimihurura Foundation, at Women Foundation. aravuga urihe, And he asked, where are you? baba pasiteri bose bari hariya kandi ugomba kuba uriyo nawe, He said, all the pastors are there, but you have to be there too. tugende vuba. Let's go. Babwiza ukuri, nagiyeyo nsanga bari bampishe ariko umwisilamu arampishura. I found that they had kept quiet and didn't want to mention it to me, but the Muslim had covered me. Nshobora kuvuga nkavuga mfite umwanya navuga kuri padiri witwa Mbonyintege. If I had time, I could say about a father who's called Mukiniga. Aho twari turi amatorero avutse nyuma, We were revival churches. turi mu nama traditional churches ziravuga ngo ariko aya matorero yatujemo sinzi mbega no kuvuga ngo amatorero yatashe nayo na amatorero yaje after 94 sinzi ko muri kubyo. We were with traditional church leaders, and they were talking about the churches that came up after 1994. Harimo akantu kasa nkaho bavuga ngo na amatorero aje ariko mu by'ukuri wabireba ukabona harimo ikintu cy'ubwoko. And you could see that there's something about ethnics. Hanyuma baravuga ngo ariko ngo hari nk'amatorero ubona ngo nayo yatashe ubwo niyo amabona again. And they could say these are the churches that came after. Baravuga ariko bigasa nkaho bari kutujomba nko kuvuga ati undi mwakagombye kuyoboka asanzwe. And they were talking about, it's like they're pointing on us and saying you should be in our churches. Hanyuma padiri Mbonyintege, And then the father in that time, agira gutya, he raised up his hand. abaza umuntu ukomeye umubishop, aramubaza mwe mwicomokoye hehe mwavuye kuri ihe. And then he asked a great bishop who was seated there and said, where did you come from, you? Ati ibyo byose Luteri afite aho yavuye, Luther has where he, n'uyu afite aho yavuye, and this one knows how namwe mufite aho mwavuye. but even you came from somewhere. Ati ntabwo ushobora kwitwa protestant si tu n'as pas protesté. And he said you cannot be called Protestant unless you have protested. Rero Now, aba bantu nabo mureke tubabungabunge, let's also take care of these ones who have come after, barwazegwaze and try our best to take care of them tugendane nabo. and walk with them. Utaturwanya ni uwacu. Whoever doesn't fight us is a part Imana ihe of umugisha us. padiri Mbonyintege. May God bless that father. Rero navuga nkavuga ariko umuntu wese Imana izanye mu buzima bwawe mu gihe gikwiriye n'umukozi w'Imana, So whoever God brings in your life, ni is good. igikoresho cy'Imana. He's a tool from God. Ndashaka gushimira abantu bose b'abakozi b'Imana. I want to appreciate all the servants of God. Ndashaka gushimira igihugu. I want to appreciate the country, Ndashaka gushimira igihugu. our nation, Igihugu cyacu our country. ntabwo tuzi ukuntu twasobanurira abantu. We don't know how to explain this. Ntabwo ari igihugu, sinzi ukuntu nabisobanura. I don't know how to say Hari this. igihe mba numva nzavugira he mbwira abantu ko hano hantu hameze. How will I tell people how this country is? Iki gihugu ntikirekrita. It doesn't recruit. Abantu bazakubesha ngo abantu barabarekrita bakabatwara hano, ntabwo kirekrita. Our country doesn't recruit. Iki gihugu kirivugira wowe nawe ugakora ibikwiriye. It speaks for itself and you also align to it. Iki gihugu This country, izana itara ry'umucyo wowe ugakuraho umwanda wawe. it brings a bright light and you remove the dirt. Barakurera bataje guhura nawe batanakuzi. They nurture you even when they are not with you. Hari igihugu nagiyemo umuntu arambwira ati nguhe telefone ya Raisi, ubwo Raisi yari president w'icyo gihugu. Ndavuga aba bantu bagira telefone za Raisi numva ndumiwe. Ndavuga njyewe rero singirane niyo umuzamu wo kwa Raisi ntayongira. They wanted to give me the phone number of the president of that country and they wondered, people have their phone ukumva abantu number. bari kumpa nimero za Raisi barazimpaye za Raisi. And they gave me the phone number of the president of that country. Pastor Bob arabyuka twari kumva baduha za Raisi. And they gave us the number. Ese Raisi ino mumuhamagara gutyo. And they wondered, do you just call that person Icyo gihugu like this? nkigiyemo I compared. And then when I went to that country, ndabigereranya, Igihugu cyubatse kuri speculations not kuri facts. it is a country that is built on speculations, Nashima not Imana facts. ko dufite igihugu cyubatse kuri facts. And I thank God for our country is built on facts. Ntabwo bashobora kuvuga, nta muntu waza babwire ngo uriya muntu ari gusenya ibintu ngo bahite babyemera. Bagomba kuba bafite facts. Ntabwo nta muntu wakurwanya, nta muntu waza akubeshere. Sinzi niba muri kubyumva. People cannot come and deceive you. They have to see facts. Yego niko kuri. That's the truth. Ntabwo bashobora kuvuga ngo Mignonne gukora ibintu bitari ibyo ketse babibonye bakabibona. Kandi nubwo babibona wetse ko nta n'umuntu urampamagara kugeza iyi saha ndashima Imana. Hallelujah. And even when they see Ariko nubwo you babibona, defaulted somewhere, bakurwaza. they can try to work on you. So turabishimira Imana ko yaduhaye igihugu kituba hafi biciye mu buyobozi bw'ibanze. We thank God that we have a country that is near us and takes care of us through the local leadership. Ntabwo nabona uko mbivuga ariko ntabwo byoroha kugira ngo mukore igiterane nk'iki ministers mukore ibiterane nk'ibi abayobozi bahabe. Ariko ndibuka ko ari igihe twari mu giterane nk'iki u Rwanda rwinjira muri Commonwealth
There's a time turi when kumwe na minister wa foreign affairs yaje gusenga iwacu. we had a conference once like this, and then the minister of foreign affairs ati nanjye ni Thanksgiving igomba kwinjira muri Commonwealth. And they came and said it's Thanksgiving because Rwanda has entered Commonwealth. bariho barabitegura bariho bigenda kuba akajya avuga senga sha twinjire muri Commonwealth. And they could say we are about to enter Commonwealth, let's pray. Ndashimira Imana kubwo cyashizeho uburyo buciye bugufi mu bayobozi ku buryo bagera ku bantu. I thank God that the local leaders are so humble that they come near the aho mukora all women together, where you prepare all women together. Ministeri y'umuryango ikaza gusura aho abantu baraye bakajya bareba aho abantu baraye. The ministry of families come and visit where you are accommodated. So ni kuvuga ngo iyo tutagira amahirwe parce que ushobora kugira indege ariko udafite ikibuga iriho, you may have an wahora mu kirere and lack udafite ikibuga and lack an airport. Rero ndashimira Imana ko jewe sinkorera Imana gusa mu kirere biramugeze ngo ntabwo ari online pastor. I thank God that I'm not only flying on online pastor only. Yes, umuntu anambajije ari muri Amerika, niyo mpamvu abantu bavuye muri Amerika reka diaspora iri hano ihaguruke. That's why people come from America. Haguruke bose. Let's request the diaspora members to stand up wherever they are. Ntabwo bansanze muri Singapore. These people are not coming to me in Singapore. Ntabwo bansanze Nigeria. They are not coming to see me in Nigeria. Bansanze mu Rwanda. They have come to Rwanda. Nuko babonye visa yinjira mu Rwanda. And they've got the visas to get to Rwanda. Baciye muri immigration y'u Rwanda. They went through the immigration of Rwanda. Ibi rero, these things. Ntabwo ari ijuru ryabahaye uburenganzira bwo kwinjira hano. This is not heaven that has given it abatumye, ariko kugira ngo babikore hari legal ground. Yes, there is a legal ground where they have to. So we thank God for the country that allows us to serve God. I want to appreciate my family. My biological family. I'm talking about my biological family. Ndabizi nahangaha kugira ngo mite nakira umukozi w'Imana hanyuma nze kugaruka nibwo ndi buvuga ibindi ariko ubu no gushima. This is the time to appreciate. Ndashimira Imana kubwa family mvukamo. I appreciate my biological family. Family nashatsemo, the family I got married, family yanjye umutware wanjye n'abana, and my family, my husband and my children. Ndashaka gushimira Imana ko abana banjye batabagira ishari. I thank God that my children were never jealous about you. Yes, no Kuri ndi mu bamama ntabwo byoroshe kuba mufite umumama udahari. It's not easy to have a mother who is not always present. Mama ni ikintu gikomeye muri family. A mother is so important in a family. Yes, nubwo mpari ariko even though I'm present, but I'm present in different places. But I thank God yandindiye urugo now 29 years, who has protected my marriage. Ndashimira Imana. Urumva ari Imana ikuzamura nk'umugore, hari abagore izamura utangira kuvuga nk'abagabo. Oh, the Lord is doing this. Ukajya ngo amavuta no guhindura ijwi. God anoints and then they change their voice. Ariko cyangwa se ugasanga hari iminsi ntabaye mu rugo nyinshi. There are many days I've not been in my home. Ariko Imana yampaye abatetsi mu rugo. But God gave me chefs. Ntabwo twabuze kurya neza. We ate well. Ariko ibyo byose ni accessoire. Ariko emotional support and the spiritual support and the physical support y'umuryango ndayishimira. I thank God for the spiritual, emotional and physical support. Ndashimira Imana ko mama wanjye ari pastor. I thank God that my mother is a pastor. Niwe mu Kristo wa mbere watanze icya 10 abandi batagitanga, abandi bari bazi ko amafaranga ava mu ijuru bose. She's the first one who gave her tithe in our church. Other people thought money comes from heaven. Abajura bigeze gufata isakoshi ye arasenga ngo Mana ntanga icya 10 bagarura isakoshi yanjye, bagarura isakoshi. There's a time thieves took her a bag and she prayed and said, because I give my tithe, bring back my bag. Ikintu cyiza rero nko kugira support ya mama wawe niyamura mu kazi wawe. And it's so good to have the support of your mother and your sister-in-law. Bene data, niba wenda urwanya umuhamagaro nawe uzatangire ministry uzade muramukaze urebe kwazi. If you think it's easy, start a ministry and bring your sister-in-law in it and see if she will come. Auntie Sophie agikizwa when she had just ishaka ryinshi. She had so much zeal. Yes, noneho urumva we ni my sister-in-law. Ni muramukazi wanjye. Umugabo wanjye ni muto kuri we. My husband is younger than her. Ndibuka igihe twagiraga ibintu dushaka kugurisha ntabishaka ni Auntie Sophie twavuganaga ibi bintu ntabwo nshaka ko bigenda. Auntie Sophie akavuga ngo in the name of Jesus ngo umwuka wose wo gushaka kugurisha ibintu
Whenever I had a disagreement in our family, I could tell her and then she would fight it for me. So akangwanirira. He could fight for me. So she's always, umugabo wanjye yaravuze ngo Sophie amafaranga yajya ku bantu babiri. My husband said the money of Sophie is spent by two people. Wajya kuri ku Mana, it goes to God, ayandi akayaha Apostle. And the other goes to Apostle. Umugabo wanjye niyo yamusaba gute ntayo yamuha. My husband, even if he asks for money from Auntie Sophie, ariko jewe him. Arayama. She gives Igeze kuva London ama 28 million. There's a time she came from London and gave me 28 million. Ndagenda ngura land. And I bought a land. Iyo land, that land, naguze, I bought. Iza kugera kuri value ya 280. It went up to the value of 280. Birazamuka. It went up. Birazamuka. It continued. Mbumuntu wo muri real estate. I became a real estate. So ndashaka kumwereka ko icyo support yampaye yakoze. I wanted to show her the support that she gave me, what came out of it. Yes, navuga nkavuga ariko sinzi ko nabashimira mwese. I don't know how I can appreciate all of you. Yes, mfite my brother hano. I have my brother. Ntangira ari muri camera n'ibindi byose. Ntangira ministry yarambwiye ati when I started the ministry, he told me. Utangiye ministry biragenda gute ndamubwira nti ntabwo Imana isenya hamwe ngo yubaka ahandi. And he said, uma aho uri gukorera umurimo. Since you are starting the ministry, wow. Yewe Imana izampa abo dukorana umurimo. I told him, stay where you are serving. God will bring people into ntabwo Imana my ishobora ministry. gusenya ministry ngo yubake indi. God cannot destroy a ministry to start another one. Amara imyaka. He spent years ari gukorera aho ngaho, serving in the other ministry, kugeza ubwo Imana yamubwiye until God told him, genda usupportinge umurimo. now go and support that ministry. So ndashimira Imana ku bw'abo bantu bose. I thank God for all those people. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ndashimira ku bwa personal assistant witwa Pastor Liz uvuye hano. I want to appreciate my personal assistant, Pastor Liz. Umuntu uri hafi yawe, personal assistant, she can make you or destroy you. Ashobora kukubeshera. She can make you or destroy. She can lie about ashobora no kuvuga ukuri. And she can even tell the truth. Kuko we are not angels. Kuko ntabwo turi ba marayika. Ntabwo batubona tubwiriza. They cannot see us preaching only. Bavuga turiya muntu bari ku cyatsi hari imbere ariko ntibyoroshe. Ariko ndashaka kumushimira ko I appreciate her. She loved the ministry. She loves Jesus. Akunda Kristo. Ariko nanjye yarankunze. And she loved me too. Ariko aranankavaringa. And she covers me as well. Yes, hari ibintu abana batashoboraga kumbwira ariko bamubwiraga. There are things my children could not tell me, but they could tell her. Amen. Amen. Ya nkuko mama Shanice arabizi azi kwita ku bana b'abahungu. Twe dutinya abana b'abahungu. Like mama. Abana b'abahungu ako twamubwiraga ati ntabwo tubasha kuganira n'abahungu ariko dufashe kuganira n'abahungu tuzaguriza abahungu baganiriza we ntabwo abatinya sikubavugisha neza. Abo bantu tuba dufite mu buzima, they are so special to us. People who can help us in nurturing boys, it's also good. Yes, ndashaka gushimira. I want to thank uriya mu mama, that woman. Amen. Consolata. Imana imuhe umugisha. May God bless her. Ntabwo kera nabivugaga. I didn't utabivuga ukudashima. Not because I'm not grateful. Ariko guceceka rimwe na rimwe nukurinda uwagufashije. But keeping quiet is covering or protecting the person who supported you. Nujya unkorera ikintu ukabona sinkuvuze uko ntashaka kukuvuga nukukurinda. If you do something I don't mention it publicly. Ntabwo ari uko abantu babigwanya ariko nukukurinda. It's not because I'm ungrateful, but it's to protect you. Yes, kukurinda nyine. To protect you. Kuko natwe hari igihe tujya dusupporting abantu ariko atari uko iwawe bihagije. Because there are times we also support other people, not because we have a lot. Mu rugo rwawe ariko ufite murumuna wawe wenda uri Rwamagana ukeneye iyo nzu. Maybe not you can have a relative you could protect. Ariko rimwe na rimwe turabarira. Ariko ndashaka kumushimira. I want to thank her. Ko yabajije umuntu ugiye ntabiza aramubwira ati uriya mama ko gose afite ibintu byiza ariko arahanura arigisha akadufasha. Ariko noneho ajye mu by'umwuka. Let her continue in the spirit. Ariko natwe basi turebe ukuntu tumufata amaboko. But let us support her in one way. Twari muri St. Paul. We are at St. Paul. Abapadiri ndabashimira bamaye aho gukorera. I thank those who are in the fathers who in St. Paul. Hanyuma ntabizi. Without knowing it. I remember mpagarara hari imbere. I stood. Navuga ngo mu byumweru biri imbere ngo tuzajya gusengera ahandi nta kintu narinzi nta nakimwe. I stood in church and said in few weeks we are going to relocate. Ngira kwizera cyane. I have a lot of faith. Hanyuma then njya gushaka umuntu. I went to look for someone. Namaze kubona ikibanza. I had gotten a land. Arambwira ngo ni miliyoni 80. And they told me it's 80 million.
hari ahantu hari mu mamiliyari uyu munsi hari naguze miliyoni 80 kuri je yarambwiye ikintu kindenze. When he said 8 million, 80 million, it was beyond what I could imagine. Nzaguha miliyoni 54. And I said, I will give you 54 million. And that time it was like $100,000. Even though it is 54 million Rwandan francs. And then, and I told him, on Wednesday, I will give it to you, even though I didn't have money. What happened? She came. That person. Tuesday, and then on Tuesday, when I had gone to visit Mama Liz in Mutara, and then she called me Tantine. And she said, I will come. So guess what? And someone to look for a place where they can gather. And that person, same person, came to the place where I had chosen. And when they showed it to her, and then she said, her calling is so huge. That place is so small. That place was not small at that time. And we didn't even have people who were filling that hole. Then she came. And she gave me 54 million. 54 million. Atazi neza urumva sinzi ukuntu abasobanura ninye biri prophetic aza hahana asanga ni hahana wa muntu yamubwiye akahapinga. And she found that place that had shown her. Ariko ari ikintu yambwiye cyansekeje arambwira ati bahaya amafaranga ibindi ukuntu hameze hari kibanda hori bajye baza basenge gutyo atabantu bajye bajya kujya muri toilette mu rugo. And then she said, let's pay that money and then use that place. 54 millions. And she gave me 54. Let me tell you how I became so. You were not there. If I wanted to keep it for me, she gave it to me. Your God is with you. And she said, your God is with you. And then she gave it to her. And if I was also greedy, I would have and I would have taken you in a certain place, but I thank God. I took it to the account. It was a check of Kuri Women Foundation muri Koje Bank. N'uyu munsi ugiye muri record wabibona. And I made a transfer to Koje Bank to the account of Women Foundation. Imana yari yaranshize ku mutima kivuga ngo ibintu bizagire records. I don't know how God had led me from the word to go to have records. Bizagufasha. And God said, for the future it shall help you. I thank God that money. I didn't even remove a tithe. I gave all that money. You may not preach the gospel, but the deeds that can preach. When people get born again or saved, she's also rewarded. Someone who will support you. Maybe sometimes don't stay with you. When she finished doing that, she left and didn't see her anymore. She came back the other day, but she came back. But she supported me. She supported me. When she gave me 54 M, I didn't know that I had rich people in my congregation. People who have means, they wait for you to do something. They don't like to see things that are not clear. If you have a future. They want to see if you have a future. Amen. So, when they looked at it, they gave me the roof. Others brought materials. Umukenya numwe n'undi mupapa umwe bakora structure bashiramo ibintu byose barahubaka.
One Kenyan and one man did all the structure and they built it up. abakristu barabikora. And Christians supported. Uyu munsi rero za toilette mama konse yavuga ngo bazajya bajya mu rugo twarazubatse. And we even built toilets. Mumva mubare mumubwire ngo Imana imuhe umugisha. May God bless her. Yes, Imana imuhe umugisha. May God bless her. Namvuga nkavuga. I can go on. Batangiye igikorwa cya social. We started a social program. Hallelujah. No kuri pe. Iyi Feed My Sheep twatangiye kuri CHK. This Feed My Sheep, we started it in Seyashuka. Dufasha abana bari mu mutuku ariko bitara donc tutaratangira center. We had not yet started the center. 10 years. Myaka 10. Yes, ashimwe cyane. Amen. Amen. Nashimiye umutwaro wa Mama Getu nawe ko ari hano. I thank the husband of Mama Getu. Yaraje, He came aravuga ati umudamu wanjye n'umwana wo mu batambyi. and he said, my wife is a Umwana daughter of a pastor. Yarasengaga, twarasengaga kuva kera. We prayed for long time. Ariko hari ikintu mbona cyamubayeho cyo kujya nsengera. Sigaye ngenda nkumva ndi confident kunaba nsengera. But there's a way she prays for me and I feel confident. Arangije afata imodoka y'umudamu watabizi. And he took the car of his wife. Aza kuyiha social kugira ngo abana bafite ibibazo bari kuri CHK iriya program y'umutuku. And he brought it for that program of going to visit the hospital. And he said that car should be used for the social program. Ndashaka kubwira ko ya social yakuze batangiye center grew up. maze gufasha abana hafi 2,000 n'ababyeyi babo. That program grew up to a program that is helping more than 2,000 kids out of malnutrition. Yes, sindi buvuge byinshi ariko urabizi yuko hari igihe waje. There's a time you came. Ndashimira ababyeyi bafite abana baguye ku rugamba. I was thanking the mothers who lost their sons at the battlefield. Kuko adusura muri events once in a while kubera akazi kenshi agira ni rimwe na rimwe ariko rimwe na rimwe murumva ko ifite umumaro. But you see that he comes once in a while, but he is very helpful. Twicaye nkuku, as we were seated like this, natumiye Mama Maria Yohana. I had invited Mama Maria Yohana. Aravuga ati uzamperekeze kwa Maria Yohana. And then he said, you accompany me. Modoka ndashaka kuyimuha ajya akora akazi neza. Nko mama wabuze abana ku rugamba. I want to bless her with that cab because she, as a mother, who lost her son. Mubona abantu banshimira ariko iyo ntagira amaboko amfasha. There are so many things you appreciate about me, but if I had not gotten support, I wouldn't have achieved that. There are people God brings in different seasons, but they become a blessing. I have to thank also Dr. Bizoza. He is the first man who gathered with us. Yes, ashimwe cyane. Akampuza n'abapsychiatre. And he could introduce me. Akambwira ati nzazana Dr. Nasoni azatange training. And I could say I'll bring Dr. Nason to give training. So twagiye tugira za trainings. We had trainings, different trainings. He helped us. Thank you all. Murakoze cyane. Ndashaka ro finally. And finally, umuntu tugiye kutwigisha. Murambabarira mshimira abanyamuryango mwese. Thank you. Mureke dukondaza kugaruka. I will come back to all the members of the church, but thank you. Yeah, finally ndashaka gushimira Pastor Jessica Kayanja. I want to appreciate Pastor Jessica Kayanja. Mureke mbabwire. Let me tell you. Kongiye kumwakira hano. I'm about to welcome her here. Ariko ntaramugeraho Pastor Gasana, Pastor Miriam, thank you. But before that, Pastor Gasana and Pastor Miriam, thank you so much. Mwavugaga nkumva simbizi nkumva ndiho vuga abantu babonye ko mfite aba mama n'aba papa n'aba grand frère n'aba. When they were talking, I was like, do you see I have brothers and sisters? Yeah, thank you. Twakuriye ahantu ababyeyi badushiramo ikintu cya confidence. Mukaru yabaga ari nka hot chocolate. Twe ntabo twakuze dufite mentality y'ubukene. Twaba tuzi ko turaba grave. Murabyumva bene da. We grew up in the mentality that we are so good. Abantu bagukunda by'ukuri. So when you have people who love you, ibindi bikurwanya hirya ntabyo wibuka. Whatever is after that, you don't look at it. Buriya nanga kubaca intege ariko buri ibintu byinshi byaha hanze ntabyo nzi. Ariko ndebera mugenzi wawe uti buriya apostle aba yanga kuguca intege. Apostle doesn't like to discourage you, but there are things that are outside this. Ntabwo wakundwa n'abantu nk'aba ngo ujye wibuka ibyaciye hirya ngo byanyuza aha. You cannot bother about the things that are happening outside. I'm being honest. Ndi honest. I'm being honest. Yes, yeah. Muri mu nkuru rero za 20 Pastor Jessica. In the impact of 20 years, Pastor Jessica. Niwe mu pastor. She's the pastor. Nabonye aza hano buri mwaka. You have seen her coming every year. Hari abantu. There are people. Bajya bavuga ngo buriya ngo abapasteri babakunda amafaranga ariko genshi baguhamya. I can testify. Yaje hano. She came here. Aza kumfasha. And she came to support me. Nkajya muherekeza mupepeye nta amadolari 100 y'amazi. I can even accompany her to the airport without even giving her $100.
uretse ko na milieu francophonie twakuriyemo tutabizi cyane ariko mu by'ukuri genda narabimenye ko ugomba no guherekeza umukozi w'Imana nk'umuntu usoma ijambo ry'Imana ariko nta mafaranga nari mfite. As someone who reads the Bible, I knew that we had to give something. Ariko ntabwo nari mfite ayashobora I didn't have the money to give as an offering. Ari igihe yazaga, the time she could come, tukamubaza muduhe information twishure ticket, akaba ngo nzaba mbabwira, bagakora ticket bonyine akaza. There are times she could even pay her own ticket to come to the conference. Yes, bakajya batubwira ngo it's okay, and they could say it's okay, ngo tuzabireba, we will tell you. Yego hari level arimo, there's a level she's in, ariko kumugira mu buzima bwanjye, but to have her in my life, where I was naho yarari, and where she was. Aba naba pioneers. These are pioneers. Muri East Africa umutware we nawe bakoze umurimo ukomeye. Her and her husband have done great things no kwisi yose, East Africa and all over the world. Umutware we, her husband, no munyafrika wageze kuri TBN abanyafrika bataragerayo. He's the first African who reached to TBN when others had not gone on it. Yahagaranye na ba Billy Graham, and her husband stood with the Billy Graham. For me, I accept and believe in people who have gone ahead of me. To accept to be challenged, it makes you get far. So to see her come and to be with me. The first day she saw me, I was just carrying her bag. And she said, that young woman who's carrying my bag. Hallelujah. Yes, I have the Amen. There's a way. In my young age, apart from saying among the born again, I learned to serve those who are ahead of me. I learned that. So to see her, I carried her bag. When we reached the hotel, and I was driving in a car that stop in one place and then go again, stop another place. But imagine other people had beautiful cars, but she stayed with me. We went. And she said something has happened. And she did a conference of girl power. After that, she made me the girl power coordinator here. It's her ministry of women. Came to Rwanda. We had a girl power conference. A big conference of girl power. What made me laugh is to tell me, bakamuha invitation za VIP ngo muzaze mu giterane Uganda, noneho dutumire n'abayobozi abantu baba members of parliament, ariko nkabwira abantu bazi yuko na nyumba kumwe mu Rwanda utapfa. And then she shared the invitations to invite the members of parliament. I could say, really, she sees me. Negera umumama, and I came to a woman and lady. Byaciye muri structure ngo aca mu ministere hose. Ndabyibuka yitwaga Judith Kanakuze, yarayoboye forum de femmes parlementaires. There's a woman who was called Judith and she passed away. Rero ni mu buryo bwiza. And I said it mwabibaza muri ministeri ya Minafete, sinzi kubizi gukorera Imana ukiri muto, ndashaka kubankuraje gukora Imana mukiri bato. Ubu hari ibintu ntakora kuko maze gukura. There are things I cannot do because I'm no longer a young pastor. Ndasaba igihugu kidambabarira. Hari ibintu nashaka gukora ko maze gukura. Ariko reka mbabwizwe ndi muto. When I was still a young pastor, I could feel like all the members of parliament, I can take them to that conference. I felt like innocent. Because I was innocent, they gave them to me. And they say, will you bring them back? I don't remember the ambassador of Rwanda in Uganda that time. You may not take all of them, but at least 4. Bafata hotel muri Serena VIP VVVIP turagenda tujya ku attendinga conference nkanyambona aba membre ba parlement bara. We went to attend the conference with the members of parliament from Rwanda. But when I grew up, and they said, really what I did, I said, I don't understand it. Ndibuka gutinyuka ukajya muri G5 kuri Adepr ukavuga ngo turashakora Thanksgiving ngo y'abantu ngo abantu gushimira ababyeyi bafite abana baguye ku rugamba. Ndinde.
And to tell G5 in Minadef that you are going to take care of women or ariko bampa award umuntu wari uyoboye komisiyo ya demobilisation duka yitwaga Sayinzoga barampamagara bambwira ati tugufitiye award kuko wakoze ibintu byo kwibuka ingabo zamugariye ku rugamba. And we organized the Thanksgiving to help those who have been handicapped because of the war. Kandi wabahaye n'amagare. And they gave us a reward. Nahagaze imbere y'iteraniro tuzatwara amagare ku ngabo zamugariye ku rugamba. And imagine saying we will take wheelchairs to those people. Kwa kane tuzagenda ejo ntarabona amagare nkajya mva satana kuvuga uyu kuvuga ibintu gusa utazi aho bizava. Ariko ngiye kubona mbona igikamyo kiraje. I saw a truck kuzuyemo amagare full of wheelchairs. Naje nijoro. It came at night. Tugiyeyo bagira ngo nari ngifite ariko cyari cyaraye kije. When we took the truck, they thought we had it before, but it wasn't. Why am I saying this? Pastor Jessica, urwo rugendo rwose, all that journey, nukuri yari kumwe nanjye. Truly she stood with me. Mbabwire ikintu yambwiye kugira ngo mwumve impamvu nyamukuru. Let me tell you what she told me for you to understand the reason. She's here. Icyo gihe ntabwo yari Pastor Jessica uri like umuntu mwiza cyane ukabije ukuntu yabigenje. Arambwira ngo Apostle, and she told me, Apostle, I want to tell you something. These programs that are going on in Rwanda, restructuring, church restructuring. The program iri gushira ku murongo amatorero mu Rwanda. I'm telling you. Nakubwira. Bucyo that way. So strict as a mother at that time. Yarakaze nk'umubyeyi. I'm telling you. Nakubwira. If the country niba igihugu says don't prophesy. Niba igihugu kivuga ngo ntugahanure. Don't. Ntugahanure. God is in agreement with the country. Imana yemeranya n'igihugu. Ni Imana yimika abami. It is the God who ordains kings. Ntabwo nari nabaye mubi ariko nyine nta nikibazo ariko yarimo kungira inama. There was no problem, but she was advising me. Kandi abibona nyine nanjye nikomeza ariko yarabimbwiye. But she told me that bavuga ngo if they say mujye muhaguruka musome Bible, stand up and read the Bible, musabire umugisha abantu mutahe mujye mubikora gutyo. Bless the people and go home. Amavuta kurimo ntabwo azapfa. The anointing in you is not going to fail. Let's clap our hands for the Lord. The anointing will not fade. It cannot fade. God doesn't work with the rebellious spirit. Now, I don't know what is going on. Stand. If the country says do like that, do it. Don't do what I'm doing in Uganda. Do what Rwanda wants you to do. That's my mother. Hallelujah. 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 Say we are well protected. There are times you feel like praying for someone who is dead. Yes, it is structured. Doing it in a structured way. And that's how it is. The demons of other countries, when they are leaving, they shout loud. But the demons in Rwanda don't shout loud. They don't shout loud when they are leaving. They're even very clean. They are very clean. And when they are leaving, they go in VIP way. And they go quietly. People think we are not anointed. We have the anointing. It's just that the demons live in the VIP way in Rwanda. So, to cut the long story short, allow me to request you to stand up Pastor Jessica, as we welcome the servant of God, Pastor Jessica. May God bless her. Feed my sheep. I thought I was leading my sheep. Yes. There's a place where they have a farm. No, it's Karamoja. It's so big. They feed thousands and thousands of people. Millions of people feeding them. I saw that I'm still learning. May God bless. 20 years, that's why after these 20 years, the impact I want to have, I want to work in all the villages of this country. May God bless you.